kwanza nuza gukora video uzaje usirema abantu bambaye inkweto piano ni style bambaye kamambiri hey amapiano ni international music uruzi ko mwebwe iwanyu mutata yo mukora nta niyo mushobora muziki nkora It's 1 hour bro don't touch on my music. I'm doing all flavors. I'm doing international music bro. Aho abanyarwanda warabasumbiza aho ngaho kabisa wakubisaga piano nubwo muri video harimo abantu bambaye kamambiri aho waradushoboye turi bakuru banyu ni situation ya organisation gusa ariko murabizi je namambwira this generation mwebwe bana bato iyi generation yanyu mu Rwanda we have to work together but muje mumenye ko muri bakuru bawe Dramati you are big than Brice Melody but Brice Melody is a big artist in Africa. Rero nibyo bigambo sati bajya avuga ngo mwitikirofa mugaca muhakana avuga ibigambo mwumvishe nk'ibigambo avuze none ndakubeshe nta musani wo mu Rwanda asuma umuririmbyi mu Burundi inde Wele kuri Big 4 years Kidumu Dramati byonyine kamaze mubwiye Dramati byonyine mumaze mumubwira agende yige kuvuga icyongereza neza avuga nabi agikamana no gukoresha ikirundi muri mu office avuga icyongereza neza haje Kigali nka Dramati na muri mu office aririmba new generation aririmba mystery ikwiriye nka DJ Fernando na big legend mu office Kigali nka Big Farious na superstar mu office Kigali nka Sadbi na muri vyandika neza mu office nka Linoji ndakubwije ukuri kiba kigiye kigarutse kikagira kiba kigiye gufata kuko wabo kigarukana inaje ntazi uviriza Dumba ndahamya kandi nawe urabizi Dumba wabaye urabizi ko umuziki w'Uburundi ari danger kera mwaratwika mugabo ubu ngubu ntacyo mufise mubwira abaturage kera byarashoboka ubu abantu barabaciyeho ka Dramati koko mukabwire urumva na kantu kari ngaho kaba karimo karivugisha utuntu tw'Icyongereza nje Dramati muzamunza tuvuga Icyongereza iminota ibiri yonyine uramuzi Monia Fleur mu bakobwa umaze kumva ijwi rya Monia Fleur umaze kumva nonsenye dance ya Ben Nice bro na vocal iri hard bro uri kurarata Monia Fleur Bella Nice ari nga narakubwira icyo ndata bari n'ivyi Burundi sindata ngo ni ibintu bitandukanye I'm a leader bro I'm a leader I have a leader spirit sindi generation zabo that's I appreciate them and I encourage them you know and any artist Icyongereza Dramati avuga ni nk'icyo uri kuravuga vuga cyawe Dumba sindakumva Icyongereza Dumba vuga cyawe ndacyumva toka kule weye sema icyo Cyongereza Dramati avuga ndakubwiye deni nk'icyo uri kuravuga rero ni wibaze ko abakiri fa Dumba ndaki watumvori kibwa nagoneza abantu gaswe urumva umureka nkubwira umuririmbi mufise Burundi ubungubu numwe banamwita Double J once again wenyine kwasa nanamushize umva Double J is a big artist urabizi ubone wa muhanzi asora kubasumbya n'abanyarwanda Double J niwe muhanzi wenyine ashora kuba asumbya abanyarwanda Monia Fleur we nibyo asumbya ubukobwa bwose bwo bunyarwanda arabusumbya bwo Monia Fleur we bwose bujya bwa Rine Sano bujya bwande Monia Fleur bwose arabusumbya mugabo Monia afise ingorane nta gisusagira mana cyayo hari ngaha gisusa kiradandaza cyane ku mugore naramubare nabwiye ati Monia kugenda Dubai ugakura abakire waretse ugafata amahera tukakutwara muri Turkiya ugashirayo igisusu ko kiri très important nganjewe ngo Dumba urabona ngo narije muri korali nkakibwiye okay turi atako ubu araririmba muri video ziwe abashaka kutwerekamo hano imbere ntahindukira rero ngewe akanyoreza ibyo video ngo Dumba ngo nasoye indirimbo mwabwiye kugeza ubwo uzagera muri Turkiya ugakoresha ikibuno Monia je ngo tuzongera kuvuga nyashi umva iki kibuno cyawe na cyoyo ngo cyanshuti yabo wese cyabetse numa urabizi ko nari kukubloka
Monia weje aririmbisha ibintu uza brand ugo kandi ngo wigize mu manager ngo wanuza wigize manager wa Monia na hantu muzoja nagisusu mufise we nshuti ya bose na hantu muzoja wetinya nkanuze akabakitande kajya bakita gute kandi kakaririmbi kiburundi kamwe karongowe n'umusaza karamunyegeza ninde ari ukunguku kajya karirimba byanse kigeze kurongorwa n'umusaza kakamunyegeza ngera ndamurondera ndamubona mukambwire muri commentaire Mona ujya Mona ashura kuririmba indirimbo ikaba hiti kurusha Monia Frere kandi Mona ntazi kuririmba kubera igisusu urakizi ku mukobwa wewe satura wewe sasa okay inama ngaha bakoga bacu muri ngaha barundikazi bagabo bose bahungu bose barundikazi iyi nama irakenewe nukuvuga yuko tugomba kugwana uko dushoboye kose tugatereka nyashi ku mukobwa wacu kuko akanagasuzuguka byese ubu rero Monia Frere ahantu hose ari mubwira ati Dumba yavuze ngo cya kibuno mwari mwaravuze muzojya gukora muri Turukiya nunyaruke otherwise uri kuravoma umena hasi Nshuti uri kurumva nshuti ubwo buntu ugena ukijya mukazajya mukora uburiri dore nk'indirimo ya Rino Dinyamoya ni nziza mugabo byanse ntahe nirikiraje kubera igisusu araririmba twambwe ati Monia hindukira kakafanya hivi gaga ati Monia turn around geuka koma mapo nikashobora kugeuka dero nshuti ya bose rabi igisusu wirabi afise akamaro mu Rwanda apani Burundi ngaho ngo igisusu gifise akamaro pani Burundi mu Rwanda ngo apani Burundi ngo Rino Gini wumubeshe Rino Gini yuko agenda ngo tutakwandikia ngo imirongo myiza ngo tutafanya hiyo ngo miyongo nyengo bane ubu mwamukuye mu ba Nigeria nari naramushizemo Dubai Monia nari naramubone abakirabo batatu bane Dubai ava muri hoteli mwagena mu yindi hoteli ava mu yindi hoteli agena mu yindi hoteli aba bakobwa abahungu b'i Burundi ngo sinzi ngo bari nogi ngo nabacuti ya bose sinzi abantu bagenda birukanga bagenda baronga ubunuza ngo ngwino hano ngo umuziki icyo nkundira Monia akunda umuziki ushura kumubesha kareka n'umukira akagenda kwirukira umuziki ahantu ari wowe uririmba neza cyane gose arana uririmba aranawuzi cyane mugabo Monia ugomba kumenya ko amahera za mbere urumva ibyo bintu baguma bakubesha bakagukura mu bakire naguhaye ba Dubai ukaza ngaho ukagira egura bishoboye byo wallahi urabeshe Monia afise nyashi nziza kandi janye nawe afise isura nziza satbi isura ya Monia yo nagukoye isubira isura ya Monia ni Nyarwanda kazi pe ntabona yegera haje kuri jya boss isura ya Monia ni Nyarwanda kazi urumva isura ya Monia kabisa ni nziza pe ibintu byose byiza ni kwanyu ako nawe mari ikunze kwe erega Monia mwari mwaramwanse nuko abandi bari baravuze ngo Monia ngo yise umunyarwanda kazi ngo nitumushaka ni njyewe nagumye nguma namushiramo mu barure nkavuga ati uyu ni wanyu ni mwene wanyu urumva Monia Burundi ameze nk'umunyamurenge n'abakongomani ngo bavuga ati uyu ni mwene wanyu gushika ubwo mwabyemeye ko ari mwene wanyu nika kaze ngaka bivuge nako kari we nshuti ya bose hamagara ko ka Monia kwanza ashobora kuba yarisize mu korogo umukobwa sigo ukunda ari ikiwanyi nawe urumva satura yo none urashaka kumbwira indirimbo yitwa Indi Febre Monia bamuhaye kurabo bataranje gushurashura ukuri reka guseka ukuri Monia we na Fariaz ntibabanje kwenda kugira ngo bakore ijya ndirimbo Rino Gini hari musare waje baza babivuga abo ngabo bari nogi ntacyo bafise Linda izi nkuru ziba zihari ziko zagira zikangwa mu matwi nkinumira ngavuga ati nzoronka umunsi nico avuga ngaha ko atajya aronka n'amajambo yo kuvuga no mu bantu
ndavuga ati genzoronka umunsi umwe ze ndabivuge byose. Wewe wararakaye. Monia yatanze kwa Fariyazi, yatanze ikintu cyitwa mu ntege. Ubu ni mu kirundi cya kera, ikirundi gitomoye neza, ikirundi cy'indani. Hajya bavuga ati Monia yahaye Fariyazi mu ntege. Yaramwenenye. Nano urakuzi? Nzohura na girlfriend amubaza uko ameze. Mugabo Monia aho nahise mwemera avuga ati Monia salut uri uwa mbere. Yatanze mu cece ngo yatanze mu cece sha ibironi naye muri biropa uba mwajoye ibigambo by'ubugogi nk'ibi ngibi. Vana urusaku ngaho Dumba umva kanako niba kavuye ngo John Smith uyu ngo ashobora kuba ari nka murumuna wa Nuza nga Arvin Smith mayi yarambujije kongera kumuvugaho. Nabonye yafashe yashize yindi mpeta ngo yambitse ubundi mundi mpeta mugabo nawe ntabwo agaragara mu maso. Kirofa kindi naco kiri ngaho kigo byigendera. Babandi bantu ko mwanumye namake. Umviriza nakuntu wonyohe buri kuducafuriza abarivye. Okay, tugire defo za Bwiza nawe. Afise nyashisi. Burya bunyarwanda kazisha, burya bunyarwanda kazi bwose na hoho ndemera ko abarundi mu bakobwa muraturusha pe. Tukwe tubarusha byinshi cyane gose. Ujya Bwiza ngira ngo no kuririmba nta simbizi, ujya Bwiza tu. Wori mujanja Dumba. No kuri ofete Bwiza uzukuna meze Bwiza meze nyine nkabo bamona Warda nyine barabikunda cyane. Barabikunda. Barabikunda cyane. Ubundi abanyarwanda kazi baririmbye ni Kerina ni nabonyine. Nibo wemera? Nibo bonyine nabonye ngavuga ati uba n'abanyarwanda kazi bararirimbe. Dumba bakunda ibiki? Bakunda ibiki ga Dumba? Bakunda kuririmba bakunda ibiki? Gusambana kwendana nta kindi kintu bazi. Nubu babaye ubu byabaye nibitinganye nta no kugisambana neza. Ubundi umurundi kazashobora no kuba umushurashuzi akazajya ajyamana n'abagabo akari umurundi kazi. Ibyo ngo turabyemera. Ubu n'abagabo byabavuyemo bisigaye bigenda byenena hagati yabyo hagati ibinyarwanda n'ibirofa nimuzajya mubyongera kubimbarira. Nibirofa. Ese Dumba ko nabonye ujya mugabo gasuka guma kurengera avuga ibintu byinshi bijya bintu nibyo. Uwo kasuku kasuku umuntu iyo arangije kubura ikintu cyitwa sex mu buzima bwiwe atagishora aragira depression. Ajagira iyo umuntu avuze sex mu buzima bwiwe akamara ukwezi kukarangira atarabona ku gitsina gore akayo kundi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu atangura kuvuga ibintu nk'ibya Satibi. Ese jena nayiravye mu gatondo nagusanze uri kuratsa kuza ngo we Dumba uri kurarira miri yandikiye akantu ngo Dumba ngo je ngo sonera ngo dufise achievement za wewe Satibi kugenda kuvuga izina Dumba nugenda ukabanza ukarondera nka gikotori nka vaseline ukabanza ukisiga. Jena niyumvire ko aba yabikubajije kugira hatwike kuriya burya ahantu birahanura bizi. Kasuka abafise umushukwe Ese wamweretse uko yaronka nyira akazararonka ivyo yitamo. Erega Kasuku ni wamubonera umukobwa aramwana. None wagenda kujya abantu umuntu afise indi nkara kujya. Afite ubwoba rero. Ameze nka Risharoni mu bakobwa. Risharoni myuture ngo nasanzari inkuru nyene ya Risharoni. Ngiye gusakuza ucyumva ibintu kigiye kuvuga. Kasuku ni nka Risharo. Ndakwikungumuye je ude kubandanya n'abantu ndakwikungumuye ndeka. Risharoni harahiye wabyumvise ngo ni musaza wawe. Umva satura. Tuduze nde? Duza mbonyeho Landry Promoter. Landry Promoter n'umuhungu wanje. Ninde yadutaye niwe moderator je ndahari. Genda koresha umwana. Nari noji. Kari upcoming reka ikigugu ngaho. Reka upcoming ntabwo bazana mu basitari muto.
Reka sha ujye n'umusaruro. Urubwira ndadu. Rinogi. Adele. Kirofa ngo rinogi kirofa cyane ngo rinogi. Adele. Yes, very Adele nice. n'umusaruro. Uone apkani wewe rinogi. Ikara kwanza wewe. Okay. Uangalie wastari. Ibyo bibora byawe. Tuduhiti tubiri ngo wewe iko star unataka kuongea na Dumba hapa kwa mamako. Igumize hasa aho ngaho cyane no kiraho gisaho kijya kirajya kiraza ngaho gukora ibiki. Landry promoter sari. Oui c'est la vie, oui c'est la vie. Nimburi ndirimbo jewe ndi melody. Oui c'est la vie. Hey gentleman. How are you? Landry promoter. Hello Niwe gentleman. mu nemeri Burundi niwe wa mbere. The boss. Landry promoter is a big promoter. Ararasha madora. Ali. Dumba, chao ma gift lero, namwe ma gift lero mzee. Nta ma gift. Thank you so much. Landry promoter nawe ingorane yawe urasabiriza cyane. Ali, thank you. Thank you so Egera much. telefone nabo turiko turakumva. Ati negereza gusabiriza kuko ndakenye merewe nahabi. Gift. Mubwire Dumba guhebisura Bigera babikoresha. Reka ndagihe. Gusa Dumba ntutwibagize yuko utegeza guha Satbi $200 ziyo. Tap. Ego bamutinze abana njowe kuva ryari uri Landry promoter reka namwe gift. Aho shado. Byarabimenye ariko wamuhaye na safi. Abe ntutwibagize gutanga. Zati wenda za kumurikira amahera kugira ngo abure Vaseline nazajya kuva ivuga izina. Ufise umwera uvuga Dumba ufise umwera Sati we. This is Brown, my brother. Welcome, my G. Ukataka kuongea jina Dumba kugenda ubanza uisike wewe roho. Yeah. Thank you Titi Brown. What Titi Brown ni bro. Bahamagara mu mwanya akasuka bivuze Titi Brown mu bibroke mu bikure ngaha. Titi Brown. Basi mwana Titi Brown atwike. Ibi biropa by'ibinyarwanda Nibuke Titi Brown yabutwaye murabibembereza ngaha muri ko barabibyitangisha ngo ubugiftinga. Aha ni mu Burundi ariko turavuga ikirundi ngaha. Nubwo uvuze ngo abantu bagira umushango ntibaherutse. Banze tubwire yo kuva uvuye mu biti uheruka ryari. Uko kumwe umushi ufise muri iyi mizi uteye ubwo. We Lisa urazi ko nakwimye. Jeri byajewe nawe nitubizane ngaha gusa ngenda kubwira ni. Reka ndamutse kwanza mwese na King Sadbi. Yeah, Ndakora the superstar. Yes, my boy. Ndakora mu best influencer Dumba. Landry promoter. Meze fresh n'abandi bose balinda ndabaramukije. Yambusha Landry. Ubwo bukobwa bwarinda n'ubusikama. Ubusikama bari soroni n'ubusikama bibereye ngaha. Ndabaramukije mwese basuti banje nabo. Hi Landry. Hi Bill Nice. Meze neza. Dumba ikintu cyabe tugiye gutwikira What's up? Dumba. Titi Brown. Baravanye ariko bahuriye kuri live imwe kandi ubona ko bose baryohewe. Nukubera jewe. Erega jendi gahuza miryango. Bana. Sasa ikintu cyambere tugiye kuronka ngani Bill Nice na Sadbi tugiye kubaronka. Ariko Dumba shaka kumbariza ikibazo. Saka kumbariza ikibazo. Bill Nice kuva avuye muri Empire Avenue kwa Sadbi. Kuva avanye na Sadbi mu buryo bw'urukundo ndetse n'ivy'umuziki. Nike kibazo yahuye nacu cyatumye ahagarika gukora umuziki. Very nice. Ndifuza yuko Bella atwisura. Nike kubona atakimwe na Sadbi. Landry utuzanyemo interview ga Landry. No comment. None Landry kuri iki? none Landry ushaka guprofita uronke itazi Bisobara byumvise. Utuzanyemo interview udukore amakuru Landry. Tutagerezwa ko turarecordinga. Ano harimo amabere. Yarabitubwiye Landry turabizi yarabitubwiye. Umva nino tuzaho Titi Brown. Ben Nice duzwena. Nino tuzaho Titi Brown ngaha. Umugezi wawe wavamutse. Wake up. Aha. Titi Brown. Yaga, my boy from Kigali. Ya Dumba ngabazika ngare international ngo. Kandi Dumba atinya Titi Brown kubi. Tatwishure.
Ikirova Dumba ni onkere wanjye. Ni baba onkere batemera abana babo. ariko Dumba Titi Brown nakwemera kubi Dumba. Titi Brown ni ikirova cyane. Kirakwemera. Nanjye ndamwemera. Gusa nyine nawe nuko afite agakobwa keza kandi ari mubi. Simitahe yiwe. Reka simvuga ibintu by'abanyarwanda kanino Ye whatsapp. Mu Rwanda urabijyana i Burundi ubijyana he? wa mugane ndabitwara. Abel. Kubapimira ibyo tubaha. Ben Nice ndagusuhuza. Niko power bera she. Whatsapp. Umeze neza. Meze neza sho. Ndabibona. Bera utarasubiza ikibazo cya radio. Bera. Ikibazo cyane. No comments. Ati bingo wiki. Reta Ben Nice live. Reka maze ngubaze Bera. Okay. Wowe na Satibi ni kangahe muvanye musubirana? Nibura ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe wo bivuga. We na Satibi Ndumva nta mpamvu yo kubiharura kuko ahanini twari tubanye kugira duharure kangahe tuzosubirana kangahe hazocamo ibibazo twarabiciyemo twabivamo twabicamo twabivamo so nta mpamvu n'imwe yo kubiharura pe ndumva kubera byabaye byinshi sibyo? sepa kuvuga ibyo ni kubera hari ibintu ushobora kubereka hari n'ibindi bintu tuba twibikiye azi twebwe nyine inzigo. Ese ko mutabyara umwana wa kabiri? Satibi wawe isura cyakomeye we Satibi we. Dumba, I think you naramira nka wa mugabo wende Kasuku. None umukobwa ufashe akarinda kwiza imyaka 30. John Jumana. So I think umwana nadafise umuntu akinana nawe umwana wanyu akeneye gukina n'abana umwana ukina wenyine. Ahubwo nagira mbaze ko Satibi yavuze yuko akwemera ku Mr. wateye Bell Nice azodufashe abishe nko muri lyrics aduye nkako gasong tukumvirize vuba. Murakoze. Dumba ateye Bell Nice. Sharon buretse gato we bishaje. Niwavuze ngo yaramwandikiye Bell Nice aba superstar ndiko ndababaza nawe uri kuravuga. Mutinga we. Urumva? Thank you Mr. Right. Urumva rero Bell Nice umwana ko iki mutamushiraho uwundi. Satibi we Kasuku we Satibi we Kasuku. Titi Brown. Welcome. Urashaka kuvuga I'm here. I want Mundabire superstar wanyu mundabire barundi kazi. None se wowe urimo urahata ibibazo abantu babandi ntibashaka kugusubiza. Ibibazo he. Je nakwefye. Ndaza ibintu byawe mu barundi. Hari nose nibiriyo nubundi ntibabizi. Ariko Sabivuge ubwato bwarohamye. Wahetse se nkabyivugira urinda ubivugamo. Oya urabizi ko yantangiye kuvuga ikinwa cyane kuri wowe. None se ko nyine Satibi atashaka kumubaza akaba ari kumwe ijambo kuki uri kurinyaka? Satibi ibintu ndimo namubwiye kwaza Satibi we na Bell Nice ahantu hambere mwumvikanye muri ya telefone ya Ben. Atwishuye. Umunsi mwibye telefone ya Ben we na Bell Nice niwo munsi wanya tubazi muri mu rukundo rwiza. Narahatwitse kabisa. Akaga couple nakazura muri ibijura. We Dumba. Twebwe. Kumahera dufise. Unasikia telefone nijana tusagurira nk'abantu ijana. Jana abantu bakoze protocol. Nikangalia mtoto wa Kanyosha pale. Kale wa mtoto wake nkavuga ati Debe nararazi. Jana hizo Dumba wabaye
Rukutumba uri kaskwera urumugabo uri muri. Nabonye abantu bakoze protocol bakafata Ben akamusanga Ben ni umwasama. Kuza kupondesha. Urabona? Ben ni umwasama. Na ibintu byose aturiye kabisa. Dumba. Kiriya gihe akavido kanje kari katuriye mana yanjye naha karaha naha. Dumba. Byari birenze ndeberasi. ese ninde ugumukuraho Landry promoter akamusubiza akamukuraho na mikoro y'icyo kibazo ari kuguhamagara nkumva ari kuvugira mu bigori. Landry ikatamuduza. urumva Bella nabonye bafashe The Ben na Pamela bamukize hariya bafashe yindi couple yawe na Satibi n'iki bayishira hariya nikawangalia hivi kafanya uyu ninde ukoza amakosa Umwana yoga mata nka Ben Nice kweli yo asa n'uwoga mata yo kuri ivyo bintu kweli. Ariko kandi ikindi kintu nacyo je pense yuko yariye kare kantu nyene kakavi kameze akavi nyene ka vert. Bari bateguye maybe ariko bacasanga natwe kaciye katuduza cyane byararyoheye bro. Bella Nice ni umukobwa asobanutse Satibi ni umukobwa asobanutse cyane biragaragara. Mugabo afise ingorane yuko Kajya kantu mwari mwagateguye. Afise ingorane y'umugabo wiwe. Mwari mwagateguye. We nka Satibi w'ikiraro umwana wo muri city mtoto wabuye abo ngabo nabarara abo ngabo. Ntabwo ushobora kwikiza Satibi hariho iPhone ngo 15 ngo ngwiki n'iki abatoto bamukanyosha baraza kuza kuyisubiza era baba bazi ko ari yabo. Tekereza Dumba je dumuntu w'umugabo kandi rero nawe urabisi ndi niga ndahagaze neza ukuguru kuva kuguru rwa mbere kwa kabiri n'ukuguru kwa gatatu. That's why I'm keeping umwana for life. Yeah, because I have a love. Ndafise everything. Wewe utagira. Wewe kurondera umugabo Dumba. Wakoze umugabo. Niba uri kuravuga ko ufite ukuguru kwa twerekana ukuguru kwa gatatu jewe nawe nkuko twakoze pompage. Hano nago bajya bavuga Dumba ngo uvuga utagiye ukoze bikoze. Satibi twerekana ukuguru kwa gatatu. Ariko Dumba. Yo. Kuri Satibi iyo gora video ya Satibi aguteza abarundi. Satibi aguteza abarundi kandi birafata. Iyo nyaduha na content iduheramo. Ngara abarundi benshi bako badukurikirana bashobora kwibaza yuko woba uri mu bantu badakunda umuziki w'u Burundi bivanye n'ibyo Satibi yaguteje abantu. Wowe kubgawe n'iki kinobwira abarundi ko badukurikirana kano kanya. Benshi bazi ko minimize cyangwa ukatesha value abasani b'abarundi mu gihe tuzi neza ko ari ivyamamare. Aho Satibi yicaye muri studio yiwe bro. Reka nkubwire jewe Satibi niwe muntu wenyine Satibi niwe muntu wenyine ntari bwatwikire ku rwego ruhagije mu basitari bo mu Burundi. Dero nukuvuga ko nka Fariaz naramutwice bihagije aba ba Dramati Double J ngira ngo urabiza abasitari banini Moni yawe mwiruka inyuma nk'iki ngabo Satibi ibintu namutwice uretse ko Satibi nawe muri Beautiful abantu benshi baza kureba iyo ndirimbo kubera isura yangirimo yarabyanze nabyo. Bose babyanze contribution yawe bo ndayigaragaza kandi ndayishima. Merci beaucoup sana. Nukuvuga ko Satibi ntabwo nari bwafata umwanya ngamwiyumvira nkavuga ati ngiye kumutwikira tu. Kandi abizi ko je ndiruka inyuma abantu mse. Oya. Ariko Satibi reka kwivugisha gutyo urabizi ko urangije kubona ko ntariko nakubona waraje urambwira ati ndishikiye Mutama bitugana ufitiye ngorane. None Dumba Sat nimba atari banga none ajya amafaranga $200 Satibi bakwagiriza n'ivyo warayamusavye. Kira benshi kigugu je namusabya si pesha n'ukuri kwima wazabeti Sat ndagutwikire ndaguhe 200 ico gihe nani ni Satibi wayiko mu Islam wallahi billahi ya Rabbi wallahi wayiko kafiruna we ko mamako Dumba kono sama mahera si kibazo King Pazo ikibazo na gato we turahira amabere Pazo
umva Titi Brown ishatse kwanwikira ndashaka kumva Titi Brown aro ebana shaka ungirire challenge Titi datanga something ebana Dumba ahantu hose turatanga promotion si kibazo why ubihakana kubera iki ari ikibazo kandi arakazi amahera njewe nari umva ntabwo ari kuvuga ko jewe nta gusaba amahera anyway njewe narubwo njasaba amahera ahubwo njewe iyo mpamagaye nkubwira amahera nokora ibintu byawe urumva reka mubwire impamvu besha jewe Dumba ntanguye gusaba amahera nana amezi 6 yari bwahe yahere kandi maze imyaka 5 ariko imyaka 5 ubu ngubu amezi 6 niyo ari inyuma from today nibwo ntangiye kubwira abantu ko akazi kanjye gafise igiciro Satibi wewe mu mezi 6 mperuka kuvugana nawe hashize nk'imyaka 2 Dero wowe kugira ngo uzubwira abantu ngo je nagusabye amahera uraburi kurabesha kuya sinari bwatangwe gusaba amahera Dumba sino kubeshera Dumba ngo bimfashe iki none Ndumuntu muzima bro uruboro ntabwo nari ko ruzi gutwika man none sati igihe Dumba gusaba $200 wari umusabye promotion ora umusabye promotion mu Rwanda cyangwa ora umusabye promotion yahe Igiyo yego bya $200 wari ukere arabesha kirabesha Dumba jewe kijya gihe bon kugize ukuri kijya gihe naratangaye kuko ngahi wacu mbirira Satibi reka mbabwire jewe message zanjye na Satibi zose nandikiranye nawe kubera ntabwo nari bwaguhamagare toka kure Dumba twaravuganye kuri call Dumba reka kwaza ndagushimire Jesse none kureka gushima ndagushimire kwaza kuno wabaye umuntu wabaye kubona indirimbo yanje sishaka kuvuga ibintu byinshi itabaye promoted sishaka kuvuga ibintu byinshi cyane kwakiza umuntu wari wese uravuga ati ndagiye Satibi c'est bien ça a été mieux mais après it's become a business ariko Jesse natiko video bishizemo business ushuraza ubya biriya sasa Jesse nabaye nk'ukupesa après kutagupesa washi wishiramwo beef bro washi unyanka niyo nico kibazo urabesha Titi yola ngiye ukunzi ngira umutima ushobora no kwangana wapi bishoboka nibishone bibaho ushobora nyine ushobora gusaza umuntu mu mutwe ariko nta mutima mu bugi nta gwango none Titi mambo ni aje ni Poland umutananigwa umeze fresh my brother sawa umutananigwa ni nyambara komeye Dumba cyane Dumba gwango birimo that's why we are here jana nashaka kubaza Titi ese Dumba kugira a promoting umuziki yo mu Rwanda hari amafaranga kanaka batanga ubu Dumba wabona amafaranga umuhaye kandi ayarimo urajya kumuha $1 desa aragenda yagura icyayi hariya ubuse Dumba niwe muntu umva se uva Satibi wenda sinzi wenda izo stories zawe na Dumba nanjye nabonye aka video kawe wicaye mu modoka uri kumwoherereza amabombe urumva ariko man Dumba he's nice man he's nice guy nyine none se niwe muntu wa mbere muri kino gihugu upromoting abapeti man bakizamuka kandi randiri urabizi muri kino gihe ibintu byose byabaye business urumva izi social media platform umuntu avunika azubaka rero ko umuntu nka Dumba yirirwa promoting abapeti hano mani batazwi n'ibiki urumva mani ni ibintu bya danje nyine tu nkuko nyine byivugiye mu kanya aravuze ati nyine yiruka kuri ba Monia kuri bande ariko ngo nago kiratwikira Satibi kama legend ariko nyine ndabizi mani kaba ari amahumi urumva ariko Dumba nta mutima mubi mani nta muntu ajya yishyuza nta no abari busy na relationship zewe na Bella Nice bangana basubirana nk'abwa ati iki gityo kanisa ntabwo kijyoshe bro no biheba gute egora n'ubu bashobora kuba bari muri beef barava kuri live bongera kwiyunga Landry yo ntago kijya kubangamira abantu mu mazu yabo man ngo baragikubise cya Landry nacyo baragikubise bari bakishe ngo bakimanikishije amaguru aho naciye nawe warahaciye nawe umunyamakuru
Randiri wewe hakufika kama monsheri wewe bali kuachia ku brigade mie nilifika pale mkipangu monsheri nilifika na wewe ulifika lakini ulifanya matrama mademwa mie nilimaliza miaka 2 wewe pumbafu Sadbinga mbwana we yamvugiye Sadbinga yamvugiye nga yanditse kuri Twitter yandikira Son Excellence tari igipeti dukunda twese abahanzi dukunda baririmbye twese turagikunda nta kabiki umupeti mumubabarire bana je bacahamba barira kwe mani warakabyaga kabisa warakabyaga mani uno muniga no gitumoze mani no kukugwaho no byari birenze ariko azikwiruka Randiri promoter zikwiruka baramugurukanaga kiruka iyo ugenda ukagwa gitumo Fariaz ukaraba niko Yes baba. None se Bella Nice azagaruke mukorane cyangwa gume ubu afise abantu biwe management y'umufasha just ya yamufasha ibiki tutabona ibikorwa byiwe Bella Nice vuba arabakoma bari muri studio deja dufise sounds nziza tumaze gukora ngaha na timu yiwe ahubwo management niwe Bella Nice amaze umwaka umwe n'igice adasohora indirimbo ngo afise management ahubwo imyaka 2 okay imyaka 2 adasohora indirimbo yarahinduka tubwira ngo management yiwe yo ni management gani utamuona tu utamuona igitwara mwibagiwe Dumba niba ari mu baririmbyi bafite impano Bella Nice arimwe Bella Nice ni mubi azi no acting Bella you are a good actress man thank you so much Titi bitunganya uramwa actrice mwiza mu ndirimbo kabisa thank you so much apambana neza mubwira ikintu kimwe thank you Lisharon urabona Bella Nice aremye ukuntu gutandukanye no afise somehow yari kubide nawe asora adasora agumavugo icyo kintu reka nakubwira ikintu kimwe Satibi abagore bose tuzi ku isi y'Imana bakoze ibintu by'ibitangaza bose bagendagwa bafashwa n'abagabo babo mutangurire Celine Dion umugabo we niwe yari manager amufasha n'abakora iki tugiye gufata uba mwitande wa wundi Whitney Houston Bobby Brown yaba ari umugabo we Knowless Kirema nawe n'umuziki nawe byose n'umugabo we ugiye zo ahantu hose Zuchu Diamond naramwenda niki Satibi wowe ni wowe muntu wenyine ashobora gukora Bella Nice kubera mushobora kurara muri studio mukarara mu gitanda mukaya niki nana guce Satibi umugore ubundi mugabo atangiye kuzajya abwira umugore wawe ico gukora akamubwira ngo nongo niyi ukamubwira ati wowe ngwino hano wakavuga ko agiye hariya kubera mutari kuri Marize Satibi uraza kuruzinga ibintu byose Bella Nice araruzinga umuziki uruzinga n'umugore wawe kura Bella Nice mu biryo bigabo yaramukoreye na EP urazi yuko ari muri Empire barakoze na EP Bella Nice indirimbo none Bella Nice wamubonye Bella Nice murakorana cyane mukorana je mbwira ko mukorana Bella Nice wamubonye he bas I'm trying naragerageza kumupushinga uko mbishoboye ugomba kumupushinga uko muzopfa gushika aho muzopfira nubu ndakomeza ubu none niba hari ibindi bigabo bijya bimubwira icyo gukora Satibi yangari hapa ndeba wese umugabo wawe maze imyaka 2 nandiri mukora yari muri vacances ya wapi 2 years none ubu yabaye Dumba none ubu umva yego kabisa iyo niyo sura ya Dumba abaye Dumba sasa wa free promoter bwigize ubukingo mwana kwiko kananga nini wefa subira ku mugabo wawe mugena muri studio mwakabaye mutari no kuri live muri ko urakora iki tandafise na studio mu nzu tandifitiye na studio yiwe mu nzu I know byose biri kwiki
mushake ikintu kibahuza, niba mujya kwa Bob Marley, niba mujya he, mushake ikintu gishobora kubu, ariko ndimu nakubwiye uri icuro furanga we wowe usubyenga yago buke njyewe nashaka ku mugore wanjye genda ariko Berenice uriko Berenice buri mugabo wese w'Uburundi aramwifuza, buri mugabo wese w'Uburundi yifuza Berenice, nawe ukajyaho ngaho ukabyibye ibisango ni urage abagore urajya kubenda naguze n'umugore uryoshe nka Berenice naswere Satibi Dumba araza kuyaze araza agutanganyikishe mu mutwe asikuchanganya. Ndandri promoter yuko Ndandri savuga Ndandri ni saidi no kwereka ubutumwa Dumba igina tereta Arima twasabye ubishyire muri lyrics vraiment nibyo nari navuze vraiment ko nibatereta neza vraiment ubiduha ariko barundi kazi ofu muramwica nigeze kubona interview karavuga ngo yagiye kuvugira umugabo arazi yagiye kuvugira umukobwa ku muryango ngo kuri boîte yibura yo bakwa kumwica none Dumba izo kera zitanga muri life isanzwe Dumba ni pro jewe nukunzanira umurundi kazi gusa nkahita nkwereka utuntu nikorera. Umva Dumba narakubonye ko ratamba tugushiremo ingoma. Shiramo ya yindi ya Diamond unasema nawe nkwereka utuntu twagiye